selungakali akalayo akalayo selungakali. Ya, sanibonani balandeli emakhaya. Indodana kaMamkandla umfana uSolokudonsodwa. Ngitsho kanjalo. Namhlanje ngilanje ubani ngibona ngilapha izomdala usathi lapha abekhuthaza khona ukuthi hayi njengoba nginomdudu sigolide sibeke isikhali phansi siqhubeke sishaya ingoma ngoba ingoma sisibisa i-career yethu yomculo. So time mdala hayi isikhali sibeke phansi siqhubeke sishaya ingoma. So hayi sikudlame phansi balandeli sishaya ingoma. Sanibonani balandeli. Kunjalo njengoba sebashilo kaMamkandla sihlanganiswe ngomdala uNkombazana usathi wathi hayi bafana induku asisizi isikhali phansi bafana. Njani ingoma njengakudala ngihlala ngibona lizwana kakhulu. Ngiyadumala uma ngibona lizwana. Sasithi hayi mdala nje wasekhulumile sabona ngcono vele siyeke. Kulabo abalandeli akade becabanga ukuthi lento esiyenzayo nomdudu sigolide umdlalo akuyona umdlalo sasingabonanga ngaso linye lo bhuru wami. So sicela ukuxolisa kakhulu ngokusidlalisela isidlalisela isikhathi nendlebe zenu ngokuthi mina lo bhuru wami kanti awumele silungise izinto sibabili. Siyaxolisa kakhulu balandeli. Kanti nabalandeli vele kukhona ade sebekhala. Kanti kukhona futhi abanye ade bejabula bethi hayi leza sisezwana. Bejabuliswa ukuthi bebona into asisezwana. Kodwa namhlanje siyayivala siyayiqeda yonke lento. Siyabonga ukuthi lisilalele lisinikeze imibono lisikhulise emculweni. Niyasikhulisa ngoba lisikhuzile silalelile manje sindawonye namhlanje. Sizoqhubeka futhi senze imisebenzi emihle emculweni sindawonye. Siyabonga namhlanje sindawonye isikhali phansi siyayiyeka le ndaba. Intombi zifumile ngiyazigcwalisela amathitha afumile nyabatula ngengoma lingibanisa ningalobubukhose nginabo sitaza Mandela yizofana kulana sifanele abantu abanye sitaza Mandela.